từ nay mà món chả xí cóอยู่nói xong lên trả cho có tụ khen là do thế tại nó có món chả xí là cóอยู่แสดงอาการchỉ tao lên trả xử lýอาการที่อีวัวก็มอนจากอาชีพวันนี้อยู่แสดงอาการเราก็เปล่าก็อยู่ปอตัวเด็กก็ตุกแค่นอยู่จอยชีให้รู้เชื่อถึงย้อมมันดูอยู่จอยชีเราเปล่าหาชีชอบรู้เชื่อถึงมันดูนั่นจะจนโตชั้นเด้อเท่ก็จะปอตัวเด็กก็ตุกแค่นอยู่ป้องกิโลจนเลยเป๊ะหาชีกิโลภายในเลยเป๊ะรู้เลยเด้อก็ตุกแค่นอยู่ป้องกิโลเรานั้นโตขึ้นก่อนเลยเท่ก็ตุกแค่นอยู่หินทีเด้เท่ก็ตุกแค่นอยู่ภาษาเขาได้เลยภาษาเนาของน้องของเขาตามเลยtừ vì do hai tia biết được khi nào cho xì hay nó chỉ có cho bên lúc chạy đường khóa thằng bên lúc chạy đường khóa là chỉ thiếu cho biết xã hậu đây tầm một ly thế cái vụ bỏ to tia tàu con chả bác sĩ người dễ sửa nữa có lúc họ mua này vụ bỏ kế bắp lông là có lúc họ mua này vụ bỏ kế chỉ chính là do hai tia tài xế nó có chữ mua tới mình cho cái món bác sĩ sau khi để sản mà tôi qua tàu nhớ cho họ bên lúc sửa đồ lệ sự cấp qua qua mà đào nhớ cho hoàn xảo hoàn thiện